Achievement Report in respect of Rural Development and Administration Department during 2024 to 2025. Pakatna Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA Niza in lo na MGNREGA Nwaya kumsang ni som ni pali atanga sang ni som ni pangachungin thingtlang mi puiten he na niza in lo na peklin ani a thingtlang mi puiten ele bar an ngai to anako nga apuina sa MMA kumin financial year kalmek sang ni som ni panga atanga sang ni som ni paruk chung po in labor budget niza dai central sarkari min pompui bok tin kumkalta financial year sang ni som ni pali atanga sang ni som ni panga chung khan mumal takin MGNREGA Nwaya convergence kalpui ani a department le scheme sang som pathum tenen convergence nei ni in MGNREGA changin cheng noi zali somriat pani point som nga pariat le department scheme sang atangin cheng noi zani somruk point pali man ni in awain cheng noi zasari somli pani point somruk pani lai convergence Nwaya thingtlang mi puite tan assets trangkai tak siamani kumin financial year sang ni som ni panga atanga sang ni som ni parukal meka department le scheme sang som pasari tenen convergence mga tho how tum meka ni bok MGNREGA project routling mason na rabi thar Nwaya changin thingtlang mi puite mason na tur project som panga lai kalpui meka ni bok pani na Pradhan Mantri Krishi Sianchi Yojana Watershed Development Component 2.0 WDC PMKSY 2.0 PMKSY WDC hian thingtlang khwa sumnga pani atwa meka he scheme Nwaya hian project tuina dam kho chwana luile tui kiam zel tur ven nan le tuina hum halna Northeast Initiative Development Agency neida tenen agreement kalpui siamin kalpui meka ni he project hian tlong lui tin zone ni in tlong nara changa shu thla in tlong chom tu lui te le tuina siam thar le na tur ram han na siam tum ani a lunglei district Serchip district Aizol district le Mami district kwam chunga khosomli pahnia te zirchian na nei to ani a ata tolin mundanga po zirchian na hi kalpui zel tum ani pathumna Pradhan Mantri Awas Yojana PMAYG SECC sangni som pakhat le Awas Plan Awas Plus achangin beneficiary singni sangkwa zakwa somruk paruk an oma beneficiary singni sanga le somthum pathum ten poisa andong kim to in po an sajau to ani PMAYG 2.0 atan chungkwa singa sangli zaruk le pakhat census de to ni in kumsang ni somni panga atanga sang ni somni pako chunga chena inpek tumanni Palina Special Assistance to State for Capital Investment Saski sangni somni pathuma changa sangni somni pali tingtlang ko shanga Children and Adolescents Libraries and Digital sakmek ni in hemi atan hian cheng Viable sesum nga panga point som pariat mu ani pangana Border Area Development Program BADP Myanmar Border RD Block som le Bangladesh Border lama RD Block panga cover ani sector shang rural connectivity health education ports drinking water supply agriculture and allied activities baka skill development ta malak ani a central sarkarin chengwai zasari somni pakhat aron release Heminu hian BADP hi Vibrant Village Program 2 VVP 2 tia thak ani dona thingtlang khwa border village zale pakwa akover don ani parukna Mizoram State Rural Livelihood Mission MZSRLM chuan RD Block somni pariata chingin khotlang mi sangli zariat somni pakhat te chu self help group SHG zali somkwa pariata chenin an enkolmek Village Organization VO Puriat le Cluster Level Federation CLF somni an siama khotlang in real bol na din mun ti chaktu atan manan ni SHG chate manatan cheng nuai zakwa sumkwa pathum point sumnga panga pe in an mani sum do na bulchan na tule an pol sum in real bol na atan an mangani Serchip district ka tui kum CLF chu kaishwai tu chatak in real bol na chale SHG hotling takte ti an ni awangin National SHG Federation Award sangni somni pali hlanan ni mei chate din mun soi kan na atan le him taka an oma har sat na shang an to theite laka hum him na atan Gender Resource Center GRC to East Lungdar Serchip district ta din ani PRICBO Mandwale Village Prosperity Resilience Plan mangin heng anwaya mi te hi hlo tling taka kalpuyan ni chungkwa zali somli
zali som sari pasari te chu Aadhaar enrollment ti 30 ran ni a chungkwa zani som sari paruk chuan golden card an la thara old age pension atan application somriat pani submit omin National Family Benefit Scheme NFBS atan application som pathum submit an oma widow pension atan application som pasari le disability pension atan application som li pathum te chu department a submit a umbokani financial inclusion sum in real bol no noya bank liana changin SHG sangkhat zathum le pasari tetan cheng noi sangli zani somkwa panga pek anni bank sakhi correspondence kaltlangin thatin cheng noi som pasari point li thingtlang khwa a SHG tenena pek chin ani a heian banking service po ati chakpa le ani lo nei na lama masonan khwa thanbik somnga panga a Mahila kisan nuaya mi sang sarili somnga te chu thlai omze nei bik chin tira malakna en pui mek zelani food and nutritional security kalpui meka thingtlang kho shanga a in thlai le bu thar chhuana mun bik sang ria janhi somni pakhat en kol mekani me chelo nei tele kutna thokte chok jang khaina turin khol cha pangan na thona custom hiring center somruk pathum dinani SHG te hi until siam shal theinan producer group somli pali din ani a chunga chuan meichia lo nei sang khaza somriat palite huamin an SHG siam chua pangin sum an hai lut mekani MKSP value chain huaya ropui woman farmer producer company limited chuan so thing kg sang sarile sompakwale mizo marcha kg sing khat sang khat zaruk le sompanga ti an shala meiche shareholder ti tan sumlak nu na chatak an siam ba ka market chain lo tling tak an kalpui mek bokani lo nei dan chazo ka kalpuin resource utilization mangin RD block som pani chunga cluster somni panga te chu enkol mek an ni Startup Village Entrepreneurship Program SVEP nwaya Serchip District Micro Enterprise zanga somriat pakwale Kolasip District Zariat andina Phase 2 nwaya mami District Zaruk somkwa pani le siaha RD block zanga somni parukdinin thingtlang mi te sumdon na le mani intundin na konga na satakina puyani PM Formalization of Microfood Processing Enterprise PMFME nwaya SHG Enterprise somni zani somli pathum tetan nuai somkwa pathum bulchan atan pek anni October sang ni somni pathuma the SHG marthun manna hun man ani in SHG ten an kut koi shang mangin cheng nuai som pathum singkwa sangli zali somni pathum laklu ani Village Organization ten Tourist Lodge Facility pakwa an enkola khotlang tan tourism konga sum hailu na tangkai tak animek champhai le aizol le a regional saras fair chum ni nei ni in thil shal na achanga sum de chwa chu cheng noi somkwa pariat point som pani laiani Nabar Nenchang Kopin RD Block Ruka 6 Micro Enterprise Development Program MEDP Training Kokopi le coffee song bol na le sabon siam dan zirtir na buat say ani Din Dayal Upadaya Gramin Koshlaya Yojana DDUGKAY Nwaya Tingtlang Chalai Sari Somni Pathum Kum Som Pariata Changa Somthum Panga in Kartichu Food and Beverage Services Retail Sales Baking Le Airline Cabin Crew Tenwaya Training Pekani A Center Shangshang Mizoram Guwahati Siliguri Le Hyderabad Ti Training Hi Pekani Pangana Thingtlang chalai mi zali somnga paruk chu Mizoram chung le po na an thok to a training chuak to achanga charin 63% lai an ni MZSRLM chuan Rural Self Employment Training Institute RCT scheme financial year sang ni somni pali achanga ni nga malakna hian ma ason na CMM a hengan hwaya tarlan an hian district shanga ma son na te kan mu ani SBI RCT azol in target sang khat nein mi zak kwa somthum pakwa an training a MRBR Seti Kolasip Target Zanga Nein Mi Zali Somli Pathum and Trading a HDFCR Seti Lunglein Target Zanga a Mi Zakwa Somli Pani and Training ani SIRD and PR Zirna Financial Year Sangni Somni Pali Achanga Somni Panga a Training Program Som Zani Somli Pasari Nei ani a Mi Sing Khat Sang Khat Zaruk Somni Pali Te Chu Training Chen Khat Manga Zirtir na Pek ani Financial year sang ni somni pali achanga sang ni somni panga a hian anhuaya mi te angyan training le audit te nei ani WDC PMKSY 2.0 package 3 champai 1 mamit 1 longtlai 1 serchip 1 kolasip 1 le saitwal 1
midterm evaluation to December sang ni somni palia nei ani IGGL 10 Panisagar Tripura le Aizol Inkara NEGG gas pipeline an siam do khom na tur mun si muya ramlak tur chungchanga awan tlang amhon dan zir chian na SIANA ani thingsai bualpui sai si pangkhwa sangau road BRTF noya siam tur chunga ramlak na chungchanga social impact assessment SIANA ani sai twal khozol lunglei tlabung block na thial mamit West Pilem block le Kolasi Bill Khotlir block district ta PM portion midday meal scheme social audit chu school education department government of Mizoram noya pek ani media representative tetan program specialized siamani National Commission for Women NCW Government of India New Delhi in Panchayat to Parliament 2.02 niruk thakasang ni somni panga khan Parliament House New Delhi ya organize Local Council le Village Council la changa media representative somle SIRD and PR Mizoram changa nodal officer pakhatte chu program a hian tela he program hi mi puite constitution rwa man lokte Parliament in real bol na dan le a chevel thote sha thiam jok na tur ta na buat sei ani Social Audit Unit Misad Social Audit Unit SAU Misad Mizoram Society Registration Act 2025 noya kwazaria somsari palite social audit nei puini in rural development le welfare scheme lok thak taka kalpui kim ani MGNREGS Mahatma Gandhi NREG scheme MGNREG Act in atuk angin kwazaria somsari pali vela social audit nei kim ani a summan diktok lo na case da som pasari cheng nuai li sing ni sangria zathum le pathum te chu mu le le vek ani a summan dan in rem tok lo khe somli pali te chu chin fela close ni in sum kal dan dik tok lo khe som kwa pakhat te chin fel ani boka na tho dan na in rem lawa soi khe sang khat za som ruk panga te po chin fela lungoi ta ka close ani NSAP National Social Assistance Program BPL chungkwa kum upa mei thai te le pian phungarwal ban lo te tan chan puina pian phungarwal ban lo ten nun phung pa ngai an zo ve theina dura chan puina om theite National Social Assistance Program hnuaya khosom nga al social audit nei ni in hlotling takin chan puina pek an li PM Poshan Pradhan Mantri Poshan Sakti Nirman hnuaya siaha le longtlai district school somblia audit nei ani IRCA le YAY scheme DOSJE Department of Social Justice and Empowerment Noya Integrated Rehabilitation Center for Addicts IRCA under NAPDDR le Integrated Program for Senior Citizens under AVYA chu thanbik zirna hun pasaria hloting taka kalpui ani BOCW Act 1996 Building and Under Construction Workers Act 1996 hmalakna in thingtlang kwa somni pathuma zirchan na nei ani a Welfare of Construction Workers te chu chinsia na le kalpuina nei fel ani XVFC grants 15 Finance Commission grant hmalakna in district shanga kwa zathum somnga chu audit nei fel ani Training activities district shanga 5-day residential training batch som pakhat kalpui ni in mi zathum som ni te chu training pack an ni a training pack tour 100% pack an ni audit ai achang hian department te chu kai shwai na dan mu mal zo ka an kal theina turin ti chak ani a fan man diktok laute record dik taka von chungchanga te gram sabha ahun taka man chungchanga te scheme ina guideline asiam dik taka mang tur te in abwa saya state sarkar le stakeholders te mitlung taka dik taka scheme ina tumtem malak na kalpui ani a beneficiary te po rin tok na siam zelin langtlang taka na po tho zel ani abik takin audit kalpui hian mi har sa jok te an digna le chanwo hum halna konga ati harin service an don tur ang dong thei turin mu thein harna le mason na ape ani summary pakhatna Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Implementing Department Rural Development Department Target 874 Village Achievement 874 Village 100% Panina National Social Assistance Program Implementing Department Social Welfare and Tribal Affairs Department Target Kwa Somnga Achievement Kwa Somnga 100% Pathumna Pradhan Mantri Poshan Sakti Nirman Implementing
Department, School Education Department, target School Somli, Achievement School Somli 100%. Palina, Integrated Rehabilitation Center and for Addict Scheme, and Integrated Program for Senior Citizen Scheme. Implementing Department, Social Welfare and Tribal Affairs Department, target 7 institutions, Achievement 7 institution, 100%. Pangalna, Building and Other Construction Workers Act 1996. Implementing the Agents, Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department. Target 23 villages, Achievement 23 villages, 100%. Pangalna, Construction Workers Act 1996. Parukna, 15 Finance Grants. Implementing Agency, Local Administration Department. Target 250 villages, Achievement 250 villages, 100%. 7. Training, Implementing Department 11 badges. Target 220 participants, Achievements 220 participants, 100%. Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RD&A scheme. Financial year sangni somni pali atanga sangni somni panga a RD&A scheme noya Panchayat Bhavan VC House thar somthum paruk andina Village Council sompriat tan computer set an peboka Village Council zongzong tan computer set pek chwa tuma malak mek anibok Panchayat Learning Center PLC pasari chu haulong nathial 1 chongklai kanmun sanga 1 tipa V1 le Bilkotli Village Council ate ani pilot village somsari panga thlan chwate chu village level entrepreneurs VLE te chu DC online portal e-service common service center CSC din turin training pek an ni a chung train chwa zinga za asom nga te chuan e-service CSC an khwa a VC te ne na chang kopin an kalpui to a mi engemo zat CSC din turin certificate pek chwa hun ngak mek an ombok Capacity Building and Training CB&T to Implementing Agency LAD, SIRD and PR, SPRC le DPRC tikal tlangin district shanga financial year sangni somni palia changa somni panga chungin mi sangkwa zariat somli pakhat te pek anni Longtlai Nathial Khozol le Saitwal District Panchayat Resource Center thar siam di in honhun nga mekani 15 Finance Commission Grant Village Council te chuan 15 Finance Commission Grant Nwaya Development Work Shang an Kalpuya Mizoram State Hian 15 Finance Commission Grant ta hian sang ni somni patni achanga somni pathuma Veibel se somsari pakhat huin sang ni somni pali achanga somni panga AVC shang ti a pek chwani in changkai takin an mangthei ani 15 Finance Commission Grant sang ni somni pali achanga somni panga hi Central Sarkarin apek chwa hun langa mek ani Mizoram Legislative Assembly March sangni somni panga ania khutlang inrel bol na tha ti chakjok na turle wantlang mi puiten khutlang inrel bol na le mason na konga mi mal ngai dan le tha an tho lokjok theina turin the Mizoram Village Council Bill sangni somni panga chu Mizoram Village Council Act 1953 thak turin thelu ani Animal Tax, the Mizoram Animal Control and Taxation Act 2014 den senin VC te chu ran chia lak phal na pek an ni a ma ani huam chunga ran chia an laka chungin sarkara 50% zel an thelu tling khom financial year sangni somni pali changa somni panga chungin cheng nuai rukle poi sa somriat pali chu sarkara an thelu ta hengi thelu ani a VC ten an mani a sum an hailu na tur kong RGSA le 15 Finance Commission Grant kaltlangin ngai to apui an nibok